And I know me chacha mun yina from me. I say ni fi asensia. Twini ma ya da para so ni mu nsema na twini ma to ne bia so ni mu nsema keka no. Comment you do asenye nso. Mara fi subscribe ya like comment you ase wona fi. Che ma so bia so. Shebi no bia bia yanku yanim. Wa pon pien bi because o machi o panche me wai. E bia sia brabo de. If you want person na afia abwaji wa tete me o mani. Me ma me. Ara ma ya me ho oriemfo. Uside. Ai. Uside. Ai, onim ni se ni fie tie nti ona ma wa edi nyina e pa on pass mtia no ko fasam ne ba ho na be kan bia ma na ofie. Obete ne do e. Uside yango. Media me wo hoi. Media me dwene me ho. Akitire ko wi ni mako. Ma montre ni ti ho fi free say. Media me kami ho asemo. Men kami ho asemo. Yeah, obi akofa be kami. Media me wo we ana media me ti we. Me dwene me ho. Okitre ko wi ni mako ma apunchina ni ti ho in fi free say. Media me mpa me ho asem, media me mpa me ho asem na obi akofa abeka me kese me no me ti mi wi ase no. Me mpa ma ne nti ni agomone me ntina ho da me ma wo nkodi wo nsem na me just wa so twen enti na me mpa me ho asem no me pese obi be kwa akofa edi abeka me man kan chire wo se ye bata twani atira no ma se nisi awo si ya di asem beba and I will say me say emfa o sawa wakofa beka me we aye asem bia efa nkrofo miensa ho aye atechide ahoma bia efra ne se batatwene na abo anoma ko de menim ne din se apatu bro se aturu hios na atechide da dua na se batatwene manchire dua no ho na anoma bi si dua no kom na oyede ana atechide ka kire ahoma ne se mesrao Omadia na katina no mana osisuro ne se ni deda oye wan hwe ya odi asembebo wan hwe ya na obofo bi twam obetutuo na akame no mienu na ahoma na katina se de se me de family hu o me ye nweme na family ho enti no me de okeka na de fo asem ko anche bia na obofo bi twam na ote ya no ma ni sun na oto ni tuo di ma ya no ma na wo frato dia na se obofo di do obefa no ma no se agechide bi so da fo ho e no fa agechide na ka ho na agechide ni anoma obe de do ma kofie onkita kenten enti di obofo ya ahoma na manchire dua no ho na atechede ka kire ne se onkosi anoma no nya dede na wantie se emfa ne ho no obofo twa asa ahoma no na ode kire atechede ne anoma ni na ode kofi no ombon kwan a emu ohia fi se bia simo bia pen enti no bibi ko so na nya na se ka kire wo se ka kire obi no nya sebe jimina na watie na wa hwe ya asem ne ba ebi be kan ai so peni wo fie na se fim fare ho a ebeto mrebino Asem kuya chichiri ni ko Sayanti ya ma wonu bone huma ejanu me e bedroom rebino obeya de so amayen we eye afutu sam kese pa emu odu mo fan chame pop bi ko so kronim se den kwara na bogala ayi omobo agokan si bo ne ade ntino umuyede ai bodo wasene won ai kuma umpotamu ose opani ofie na ose hwemfa no ho a ebeto mre bi no na asem kro ya abechechire ni kom na se ya antia ye ma ewo unubone ho a ebeduru mre bi no ebeye adesoa edi amaye nche se opani a wotena fie ma mofra we na nka no ye bu na nkanrefo a oyeren oka ho eti pani uti fie na enkwada no sebe omodi semfo a wose otia wo anya sa enkwada no kwabonten kofa amane ba fie a wo opani no wona so na esie an na se ya antia ye ma ewo enubone ho a enubone ye ne ma bebre ne ye hua ne ye twen ne ye de bo ne ye no ya tian kwada yi wo ho a ebeduru mre bi no ebe adeso akese e de amayen ofadu bone no na efa ne tim na otwese kan so a opani a wuti fie no wo no obedi kan atwitwa wo ansa wati asi abonten asemba akonya abayama ne ye de kwoto afiase a ufie na edin bone abaho an ntimo me ntia mo from so opani ti fie no se fim fare ho a message ebeto mre bi no na sem kuroya be bari ni ko Sayanti ya ma wa ubibra ho a edanu me nanom ebeduru berebino obeya de so amaye enti no osan ka biem se no kan na ose opani ti fie no ose hwemfa no ho a
ebe duru mre bi no na Asem kro ya ababe bare ne kom na se amantere ne kom aya antia ya ma ewo ahohwibra yi ho a ebi so si akohwi ebe duru mre bi no na so be adesoa amaye na kofo bebre dwune se ka se ahohwibra eye adwaman dabi anya no nko a kro no nsempeka nsikuro nyina ya ahohwibra bi mo so se akohwi ai enti no obra bone ekoso efie na se opani wa antia mofra na odekọ abonten no konya Asem a ba be adesoa de abesoa wo opani na o be na me wo hoi me say me jene me hu yo obi kono mi ni bone o be ni ma fa o adi asofro Asem wo hoi a me dwene me hoi awon akomesuma no a me gina pepo so a kuro oroma se fefefe kumachi na obi kono mi no bone o be na me gina ha ma fa ho adi asotro I ain't no me no na say o twi no bone a me betwe me afiri ho because Asem ba Ghana ha rasta for ye din ye you say your my am rasta matches e kura untimi to o kwata matches e obi adwen say o de kwhye matches to no say ayedin amahe ebi oni obi nya Asem a atani a otimi didi rasta man ya say mo kono no mo nu bone na fi say nim say rasta man bi atwi no bone enti before Ghana for nsuban te sa no mo modern say mo besua ade kakra na ma adwen mu bi no ma jai sa nse mu no kekan an emi ne go ni party so enye certificate e de no bone nsuan nyansa bempa me ho Asem enti no baby a enubone for egro kono me ngro nkoko bi sa pepe ye nkofa me kame enti me gina ha bempa me ho Asem yi bukofa na de be kame a ebe ya me ya se me niti se Asem bi se atum ya ebe ya me ya ai fi se eye no kre obi da kofa be kame me ngro nko bia enso hebe to me ama me ni a oti ase a ojene badi enso di ho are ho sa pepe papa we ba wi Asem nyoma abobia afutusem bibia afutusem nyansasem edi tum para afu fie ni ade o ya hard brutal mo prene ya o kan say sa what ho na bibi boni ekoso na se obetumi aka ho bibi ama anyema sesa o modi asa wonya hwehan untena fie ma mofra me nanka bisa mofra na be nanka na wo opani a o ma kwan ma sa aduma ne course no sa ade ne course no ye kan na kamefo a o kan ho bi so ugwana Zimino ba wae na atofom inti montia mofra na ofie o man kofa Asem amfa ebi amesam enti no ye hwehan a Asem ne ba bi be kan be adesoa na abesoa bankasa aba be subscribe ya like comment you asem na fe chewo ba so bia so shebi no ga me yanku anim twinwa ya de pa na so ni muswana twinwa to bia so ni muswana kana comment you asem so free be san